familiju, Peki Fanskro ponovno sa vama u emisiju Žareni asfalt. Ovom prilikom ćemo da nacrtamo jednog Golfa dvojku i u toku crtanja ću i da ga tuniram, odnosno da ga malo modifikujem. Kao što sam i običao prošli put da ću da to uradim. Inače, uradio sam jednog Golfa dvojku u 3D-u, u 3D programu u Google SketchUpu koji ćete moći da pogledate na jednom od sledećih videa. Pa, uživajte!
I to je to. Za kraj pogledajte široko i još jedan Golf koji sam crtao i obojio u zelenoj boji. I pišite mi koji vam se auto najviše sviđa i koji bi auto mogli sljedeći da pravimo. Hvala vam što lajkujete i subscribeujte moj kanal. Nadam se da će tako da ostane i za dalje. Pa vidimo se u nekom narednom videu.